Sneusi bersneu bitar kifan jo Lionel Messi namar la bandu yelekai FIFA World Cup Lionel Messi hakane ka FIFA World Cup banwan. Kapnyang sobha pik parlo ke bisngau tanat ban page ya ka video hakane ka channel. Haka jingle kai MLS management step kata ke Inter Miami Persya ya ke Philadelphia Union. Barhakane ke jingle kai ka Inter Miami kala ban penlim ya ke Philadelphia Union dan Rio Lasau. Barhakane ke jingle kai haka kelas step Messi urala ban penyo artliki assist Henry habawan pai ke kelamir pat haka menit ke benyau pulai Messi ulayo matno ya ke injury. Pat kumta hakamit ke benyau pulai Messi ulami no Ramadan pur late batch siapa dressing room. Pat kanai kadai kata ke jingil akai ka bekadu na banta ka MLS pan pen krek ya ka FIFA World Cup Henry hakane ke jingil akai snowbok Messi ulayo matno ekane ke injury. Pat kumta ki fans pat kinong Christian jo Messi kila snowsi bha namar ba kiting ba kala bandai ka hamstring injury. Pat kinong Christian jo Messi kiting namar ladai ka hamstring injury kan simpor hadusan lanen rubnai ban recover kumta kidon jingma bayo lese Messi unduk ban yelakai hakane ka FIFA World Cup banwan. Henry haduk menta ngim sempat layo kata ke official statement hato kane ke injury kadai ke serious injury lanai kadai tang ke injury ka malum mala. Pangi kermen ba kane ke injury kamdai ke serious injury Henry kadai tang ke injury ka malum mala hakidok sa namar ngi bendot namar ba kane kan long ka World Cup ka bakadu na umta Messi pat kadai ru kata ka World Cup ka ba undefend ya ka world champion hakane ka FIFA World Cup. Te paralog mentakas ngitang kini ki video desa komen ya ki jisngau jungpi hato Messi ulan ban comeback haswa ka FIFA World Cup par hato ka Argentina kala ban defend ya ka world champion hakane ka FIFA World Cup. Te paralog lada pisngau tenat bersengap ki kubor sport sngau bah subscribe lang kane ka channel papila banyo ya ki video ki bangan sepenmi pat kum juru kum kadak ban ajing Christian ber support ya kane ka channel kublai shibun.